Piştî bi mavê çend salekan pişka çalakiyên perwerde akirî, vekirina pêşangehên şêwekarî û karên destî bi xwendinigehên snûrê perwerdexwe ragirtibûn. Ev rû bi berheviya deverdarê akirî, pêşangeha şêwekarî û karên destî bû zêdetirî heştê xwendingehan birêve ber. لە چەند ساڵێ چۆی دو ساڵێ چۆی لە بەنەخۆشیە کۆڕۆنایە ئەف چالاکیە و هەموو جۆرە چالاکی دیش لە ناو قوتابخانە و پەروەردە هات بوونە ڕاگرتن بۆ هەندێکداک و هەموو لایەکی پاراستی بیتن بەس ئەف ساڵەمە پە فەرزانی پشکە چاڵێکی قوتابخانە لە پەروەردەکە کوێ چاڵاکی ئامازە ڕێک بێخینە بە ئەویش شێوەیەکی بەرچاو و جوان مەدرسێمە پێشوازی لێ کرد و زێدەتر لە هەشتێ قوتابخانە پشکداری تەوێ پیشانگەیەدا کردە و دەست خۆشیە لێکەن و هیڤیا سەرکەفتەرێ بۆ هەموو قوتابیا خوازی. Xwendkar û mamostayên pişikdar bi karên destiyên cuda cuda destrengîniya xwe derxistibûn. Ev sale cuda digel pêşangehên berî nihayên salên borî, beşdariyeka zêdetir û karatir hebûye û karên ciwantir hatbûne drûstkirin. بەڕاستی گرنگە بۆ هەموو مەکتەبێک بۆ هەموو لە هەر شوێنێکی کوردستان بێ بەشداری بکەن لەم کارە جوانە بۆ قوتابی باشە هەم پێشکەوتنێکە بینێ هەم فێری کاری دەستیە بێ ڕەسمە بێ فێری هەموو شتێکە بێ پێم خۆشە هەموو ساڵێک ئینشاءالله بە جوانترین شێوە بەشداری بکەین و بە کاری جوان و شتی باشتر ئینشاءالله. ئەس قوتابی سەیران عەبدولخالق من بەشداریە vê vîstavolyê da kirî bi çend wêneka û karê destî û bi rastî mamosteyên me jî gelek karîkariya me akirî û em spasiya dikein ku wekirî em behra xwe nîşanî xelkî bideyin û em gelek spasiya پەروەردە و هەمیۆ بکەین و ئەف بەهرە دۆنێچێکی ڕاستی هونەر و وەرزش نۆڤ ژیانê da yan nov civokê me de pêtiviye her hebîtin. Ev fîstavola gelek o giring e heta evel tiştê dî û eve werzişî gelek o giring e vê hemî kes vê fîstavolê de pişikdar bin. Me hindek tişt maliyê çêkirîn û me boroptirî medresê çêkirîn me cihê hey em şên cihê dîke jî pişikdariyê têde bikein. Ez Zîlan Behcet Qutabiya Qutabxana Guçîne Hesen ev roka ku li pêşanga hunerî li ser rastê perwerde akirê amadeyne ku me pişikdarî kiriye li vê vîstavola da bi amadekirina çend karekên destiyên cûra û cûr û geleka kêfxweşin bi vê vîstavolê ku piştî du sala ji ragirtina evan çalakiyan ji egerê çend egerekan دوباره هاتین و همیشه آن خمه ترخان کرین که بشین آستکی بلند دست خوب بینین و نوی قطابخانه خوب بلند بکن. Ev pêşangehe hevrikiyekê durust diket di navbera xwendingehên pişikdar bû bi destveînana Plan êkê û duyê û sêyê. Zêdebarî vê çendê jî perey bişiyanên xwendevanan yên hunerî û karên destî didet. İsmaîl Seîd, Dezgehê Mîdyayî Badînan, Akirê.